Guys, utu mu masaha y'umugoroba aho tugiye kwerekeza umuhungu wacu akaba agiye Canada. So rero kuko ukuntu bimeze turi ku kibuga cy'indege i Kanombe mu masaha y'umugoroba saa 5 z'ijoro rwose. Gahunda yacu yo irakomeje, yaba saa 6, saa 8, saa 9 no mu rukerera. Gahunda no kubaherekeza. Turi ku kibuga cy'indege i Kanombe ko biba byifashe. Rero ubwo tuzakomeza tubahe update ku masaha aragenda asimburana. Umuhungu wacu rero afite flight ya saa 9 z'ijoro, mu kanya saa 6 ayitegura, mu kanya saa 9 akaba aragiye. Wamubwira ngo safe flight yakoze guhitamo agence ya Samtec Immigration and Visa Travel Agency. Gahunda yacu rero ni ukubategereza tukabageza kure hashoboka, aho indoto zanyu n'ibitekerezo biberekeza. Rero twamukoye ku cyo twise Canada Student Loan. Kugeza ubu ngubu rero akaba aragiye, akaba wabaye Global Ambassador wa Samtec Immigration and Visa Travel Agency. Ngahe nguko rero turakomeza tubahe update uko bimeze.